Pozdrav ekipa, ja sam Igor i danas ću vam pokazati kako možete registrirati HR domenu za vaš biznis potpuno besplatno. Prvo otvorite Google i potražite stranicu domene.hr. Kada otvorite stranicu, u izborniku odaberite stranicu registriraj. Zatim registriraj besplatno.hr domenu i stisnite tamnu zelenu tipku registriraj dolje. Kada se otvori sljedeća stranica, odaberite tip korisnika, odnosno jeste li obrtnik ili pravna osoba, to jest d.o.o., j.d.o.o., jtd. i tako dalje. Ako ste pravna osoba, treba ćete upisati samo OIB i e-mail, a ako ste obrtnik, biti će potrebno upisati OIB, ime i prezime, naziv tvrtke i e-mail. Po novom, ako ste obrtnik i niste upisani u registar, biti će potrebno skenirati vašu obrtnicu i dostaviti ju kao dokument. Biti će jedna posebna opcija za dodavanje datoteke, ali to je izborna opcija pa možete ostaviti i prazno. U slučaju da vaš zahtjev bude odbijen, u drugom pokušaju pošaljite i obrtnicu vašeg obrta. Zatim kliknite na tipku nastavi. Ako ćete sami izrađivati i voditi svoju web stranicu, nije potrebno odznačiti administrativnu osobu. Administrativna osoba je osoba koja će umjesto vas upravljati domenom tako da vi nemate nikakve brige oko toga. Znači ovdje upisujete tvrtku, njenu adresu, e-mail i kontakt broj. U ostalim opcijama uključiti ćemo opciju zaključano za prijenos kako domena nekako slučajno ne bi bila ukradena. Nakon toga upisati ćemo naziv domene bez nastavka .hr jer je .hr nastavak dodan automatski. Znači ako ćemo registrirati domenu iconsult.hr, u naziv domene ćemo napisati samo iconsult. Nakon što ste unijeli naziv domene, kliknite na veliku zelenu tipku registriraj i sačekajte 1 do 3 dana kako bi vam povratno stiglo odgovor je li vaša domena odobrena ili ne. Ako nije, pogledajte što ste krivo unijeli i pokušajte ponovo istim procesom.